nhớ đồ hộ nhớ đồ hộ qua chữ cho luôn đó nhớ đồ hộ mã thầy trong plau ngay cầu Jesus nói đi nói then Jesus said to them away with you Satan for it is written you shall worship the Lord your God and him only you shall serve Lucia thuộc đáng dùng lần gì Chúa Giêsu đáng dùng cho Chúa Giêsu đó phải theo chia chấp lời đáng dùng hai đôi Chúa Giêsu ấy thì Chúaอยากก็ก่อนนออยากก็ไปเหอะกูเย่กูมั่วChúaอยากnó trụcก่อนนะโอเคChúa Giêsu ấy thì kia từกูmua đáng dùng đó nếu mua lục sâu che thì có chủไปเหอะว่าChúaอยากก็tụ chữ ý lệnh sư aiไปcho cáiไปเราไปเหอะว่าChúa cáiไปเหอะว่าChúa ý lệnh sưไปChúaไปเหอะหรือตัวว่าChúaได้สิไปเหอะว่าChúa ý lệnh ai kia lúc xưa nóไปเหอะว่าChúaไปhungก็ขอว่าChúaเกิดไปlúc xưa lúc Chúaนะไปหูก่อนจอหูก่อนเกิดจะไปหูวันนั้นไปก่อนใจเราปวดตาเราไอ้โจเท่ไปแบบคอตับอ้าเนอะโอเคไอ้kiaไปหัวไปตัวว่าChúaโอเค và chỉ